Bade. Yuk, Ulin yuk. Sosok yang berperan penting sekali. Beliau adalah penggerak wayang. Biasa disebut apa Bapak Ibu? Betul sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ki Dara. Itu dia Ki Daranya. Here's a puppet for you. Dan tentunya ada satu lagi yang akan Tocha perkenalkan. Teman-teman di belakang yang memainkan satu set alat musik gamelan biasa kami panggil dengan para kaca Nayaga. Tentunya kita sudah selalu siap dan para kaca Nayaga sudah siap. So ladies and gentlemen, now let's have a look at the demonstration of wayang golek mangga lucunya seni. Please enjoy. Tandang ngebeng wanaga Caguran tunangan juang siang usahaan paranti nyokot iya aturkeun polan amrung seni angkut warisan para karuhun wareki okohokun omomun kita melakukan obat iya teh seni tradisi anu bungkus pasawakan luar negeri asli orang pribadi obat soal apa teman tapi keaing-aingan ngakamarkeun kehidupan lamun sauyuna kita ujang sauyuna iya teh seni tradisi anu wajib dibungkuskeun kasorakan luar negeri asli nu urang pribadi
They all start from 2 years old. Wow, it's so young ya. Kita nyanyi sama-sama. Let me bring us space to everybody. The whole earth. A female deer and a couple sun. Me and them, I call myself, but a long, long way to run. So I need a falling rain, like a full sun. Free and living and Everybody, let me bring us space to. Sinar kedua. Bapak Ibu, kita nyanyi sama-sama. With Jolly Jolly. Janganlah kita nyanyi sama-sama. Papua. Bianco Matriarco. Indonesia, kita nyanyi sama-sama. Semua. Dominas lagi. 4, 5,
Ibu kota beriakan Allah Bandung, kota kenang-kenang. Sudah lama pesta tidak berjumpa dengan kamu. Sekarang telah menjadi sakit wae ti kelompok abdi. Mugi-mugi vlog ieu Bermanfaat di akhirat. hatur nuhun. resep, komen, berlangganan. Assalamualaikum. Dadah.